Nonat aknino ambi usif Yesus imanekan. Itabu hita ikom tetef di channel YouTube ye kabe in uab meto. Denati atnen ale kanan inlasi ma panekan. Nahunu nak kohet nen aan nino alkit ponen. Oi usneno abit neno tunan. Ay yo ko usin natuin homanek nunay leuf panakai talantia tabu i. Itabu maleku i hamnen ho am nino. Nahunu nak ko hamnen ho am nino haim toy tos manan kino nem no kai. Enati haim bisa menenam lai haim binawam biharmoni fenomeno. Alami usif Yesus Kristus an hunis iguan. Imam onen moko. Amin. Biar benom dimanekan usneno. Aneno i inakan nakamnak ahoy pules usneno omanekam. Mamnaiti ambi keluaran naka boesam nim in ela mese dia ela boesam faul. Anto pusnukit ambi keluaran naka boesam nim in ela nuah. Lain hanan nakamnak usneno au apesit le matane inmes na fetin kau. Inle nane au usneno. Au het tolain usneno le au nai au we na bes leone au tolain. Bia binu di menekan usneno. Ules maliatas anfani lais mantaen. Le an eut usneno in menekan nai. Le antun tau kit bi ale kanan suat ma in manekan na tonon bi ale hitnek taus. Dia beno manekan usneno. Uab le ang fine nekat neo kit nekit het besion usneno le ang fine awe it ma antulong kit bi hiti moni. Ulis maliatas no usneno fine halinat na tuin inokan kit ma tulong kit bi hit moni. Bia beno bi menekan usneno. Antopus an bikeluaran inaka boesam nim ela mesen tiang boesam faun. Inesan an eotok nino Israel le nit manaet. Wasat usneno le an bait oi tasi ma an kugna ni ato ni Mesir. No nek malinat to Israel. Ampules usneno nek sit nakamnak. Usneno au abeit ma au apesit. Infekau lasi honis. Foy nanat bihiti monit. Kita eok nok oki ambi oe tasi le amfani suat nyoki. Mes usneno kalu na fetin to Israel ona ne hitim sa mes na fetin ki. Nako ale suat na fafao. Bia beno menekan usneno. Usneno nek amlilat mes kana fetin kit na tuin in hambaan. Kaisat hit ala naet neole suat ini nae. Soma kita fnek no neo usneno in manekan le nae leo. Het pules mata nabe in kanan mat palsai usneno. Mesan tulong kit na tuin in manekan mes nalay. Mesan lay. Mes nalilon nihoki. Ifani atuin apalsait kasatnikan usneno in kanan. Pules maliatas ang fain lanam enak bay na hitneka neo ale onen totis ma nenuf fanif nekat neo kuasat usneno ambi hitimoni aan fanekat neno i anto pamei usneno no kitpo alkitonen o usneno abid na natunan neo ko natuin hamanek mo na leuf amen ho aam nino di harmoni fenomeno. Natuin tabu iham tutas manak nem no kai zenati hai bisa minawa di harmoni fenomeno. Dalam usif Yesus Kristus ay minat onino ko. Amin. Dia benom bimanekan usneno. Kaisat nikan etbo matbait di channel YouTube dia kabein uab meto like mat subscribe ma bo matbait neo dia baik usneno. Oke, salam.